Делегация Таджикистана с танцем «Атлас». The delegation of Tajikistan with the dance Atlas. Tacikistan yani Roman. Tacikistan. Вот Roman Tacikistan. Yani çok memnunum. Hoş geldin şortikte. Zagırlar bir cümle. أطلس ببريدي برتاجك أجبست شاخني حالنا بهاری دربست عجبست با تاکی سرگوزی و گیسوی براست با تاکی سرگوزی و گیسوی براست خورشید درخشنده و مهتاب شبست عجبست خورشید درخشنده و مهتاب شبست عجبست وای عجبست عجبست باشمی سپید و رنگیزه گلچکم برز بود عجب خاکی وطن با خطری گردن و گلی ناز و یخنه این مده برم ز گلستانی چمن قیمت ببرم ز گلستان شمن چمنیستانی وطن عزمی گل افشان چمنیستانی وطن عزمی گل افشان کرده اطلس مبر شاد و غزل خوان کرده اطلس مبر شاد و غزل خوان با مهر جانمونه اندر دل و جان با مهر جانمونه اندر دل و جان عشق و محبت تو ای تاجیکستان عشق و محبت تو ای تاجیکستان ای تاجیکستان جان تاجیکستان Аплодисменты делегации Таджикистана. А следующая страна невероятно красочная, ведь даже ее столицу называют розовым городом. Все население поклоняется горе Арарат.